Good morning, broke people. I can't hear you. Atitaye ku bamuca intege yitwa Kimenyi Tito. Uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe ibyo amaze kugeraho igihe yatangiriye. Ese ubuzima bwa Tito mwese muramuzi kuri TikTok, YouTube, Instagram n'izindi mbuga nkoranyambaga nyinshi. Tito Kimenyi ni umuhanzi ukunzwe cyane mu Rwanda, by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga nka TikTok, Instagram, YouTube. Kimenyi Tito ibyo wamumenyeho ni ibingibi ngiye kukubwira. Njye ndi Frage kuri Frage Top TV, byose n'ubu bigiye kujya bibera. Guys, kuba utarakanda subscribe urimo urasigara inyuma. Kimenyi Tito yavukiye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali ku itariki ya 10 Kanama 1999. Niwe mwana wa mbere mu bana bane. Yize mu ishuri rikuru rya Kigali Independent University, aho yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'ubuyobozi bw'ibidukikije n'ubushakashatsi ku bidukikije. Mu mwaka wa 2021 nibwo yabonye iyi mpamyabushobozi. Ubwo yamenyekanye, Tito yatangiye gukora TikTok mu mwaka wa 2020 mu gihe cya COVID-19, aho yifashishaga amashusho y'urwenya agamije gususurutsa abantu no kurwanya umunaniro watewe n'icyorezo. Yamenyekanye cyane kubera amashusho yerekanye abarimu cyane abigisha, aho yagaragazaga uburyo abigisha batanga amanota ku banyeshuri, rimwe na rimwe abatsinze abashimira mu gihe abatsinzwe abashinja kutiga neza. Ibihembo n'iterambere Kimenyi Tito. Mu mwaka wa 2022 menya ko Kimenyi Tito yegukanye igihembo cya Best TikTok Influencer mu marushanwa ya TikTok Rwanda Award, agahabwa miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda, ndetse anahabwa inshingano zo kuba ambasaderi wa brand ya UD Star. Kimenyi Tito uburyo bwo gukina no gukora filime. Mu mwaka wa 2023 Tito yatangiye gukina muri filime, aho yagaragaye muri filime y'urukundo yitwa Love Might Happy, yashyizwe ku rubuga rwa YouTube. Iyi filime yagaragaje ubuhanga bwe mu gukina no kugaragaza amarangamutima, ikaba yarakunzwe cyane mu Rwanda no mu karere. Uko Kimenyi Tito abona amafaranga, reka turebere hamwe Kimenyi Tito yinjiza amafaranga agahe ku mbuga nkoranyambaga ziwe. Kimenyi Tito avuga ko akorera amafaranga menshi binyuze mu mbuga nkoranyambaga, aho yinjiza hagati $600 n'700 ku kwezi. Avuga ko kugira ngo umuntu abigereho bisaba gukora cyane no guhozaho, atanga ibitekerezo bishya kandi bishimisha ku bakunzi bawe. Guys, ranyibwira ko gufungura imbuga nkoranyambaga shimisha abagukurikirana abo 1 cyangwa 5, ubahereze ibyo wabageneye. Guys, dukomeje kugenda tumenya amakuru ya Kimenyi Tito. Atitaye ku bamuca intege, yarakoze arakora koko imyitwarire n'ibikorwa by'urukundo. Kimenyi Tito ni umuntu wita ku bidukikije, akaba yaragize uruhare mu bikorwa byo gutera ibiti mu karere ka Gisagara mu rwego rwo kurwanya ihindagurika ry'ibihe. Yifatanyije n'urubyiruko mu bikorwa byo kubungabunga ibidukikije, agaragaza ko ashishikajwe no guteza imbere igihugu cye. Kimenyi Tito imbuga nkoranyambaga bamusangaho. Urubuga rwa mbere ni TikTok, yitwa Kimenyi Tito 11. Urundi rubuga yitwa Kimenyi Tito ni kuri Instagram. YouTube uramusanga kuri Tito Kimenyi. Guys, niba ushaka kumenya undi mustar, andi makuru se ku wundi muntu ushaka, twandikira muri comment, turahari. Ngende Frage, this is Frage Top TV. Guys,
utitaye ku baguca intege, komeza ukore nawe bizaza. Mwibutse gukanda kuri ako kabuto ka subscribe tubana umunsi ku munsi. So guys, ciao ciao, yari Flash Top TV, turabakunda.